Pentecost. Very good time for Pentecost. Praise be to the Lord. Turashimira abana abayobozi abapastori Thank everybody who's here, the leaders, the pastors, abakristo mwebwe mwese members, everyone, abashitsi baraha the guests who are here. mana mwijuru ibaho May the good God bless you. mana ishimwe ko tugeze kuri Pentecost. I want to thank the Lord that we are in Pentecost, turi mu buntu bw'Imana in the grace of the Lord, tutaratakaje akaranga without losing the direction or the sign, tutaratakaje abo turibo without losing our identity. mana ishimwe cyane. Praise be to the Lord. Isi The world, ifite isi na satani n'umubiri. there is a world, devil, and the body. Isi na satani n'umubiri The world, devil, and the flesh. bifite kumaraho It has the power to finish uburyohe bw'Imana, the sweetness of God, uburyohe bwa Yesu the Kristo, sweetness of Jesus Christ, kandi uburyohe bw'Umwami wacu Yesu Kristo and the sweetness of our Lord and Savior. ni iyi minsi mikuru y'umukristo. It is the good days or the great days of a Christian. Minsi mikuru y'umukristo The outstanding day of Christians. ni itatu. There are three. Iminsi itatu y'umukristo The 3 days for a Christian. mikuru Great days. ni Noheli, So Christmas, ni Pasaka, it is the East, ni Pentecost. the Pentecost. Ibi bintu uko bitatu These 3 days ni aniverseri y'umukristo, is the anniversary of the Christians. ni ibuka ry'umukristo. It is the remembrance of a Ibi Christian. iyo bisinye mu muntu, When these 3 are off in a person, Yesu aba azimye muri bo. Jesus is off in you. Ibi bintu bitatu iyo bisinye muri bo, When these 3 things are off in you, Kristo aba azimye muri bo. Jesus is off in you. Ibi bintu bitatu bibaye ibisanzwe, When these 3 things that become normal, Kristo aba atakaje agaciro muri bo. Jesus has lost a value. Agaciro kaba kakiri muri bo. There's no value anymore in you. Niba agiye gukora umunsi wa Pentecost, If he's about to do a day of aje gushaka ifaranga, and I don't work for money, ntitubaho nirengagisha umunsi w'Umwami then wacu. I overlook Niba agiye gushaka ifaranga, if I look and search for money, umunsi wa Pasaka, day of East, manirengagishe gupfa kwa Yesu Kristo. I therefore overlook the death of Jesus. Dupfana nawe. Dying together with him. Banyuranye mu munsi nakize. I forget the day I was saved. Niba agiye gushaka ifaranga, If I go work for money kuri Noheli, on the Christmas day, bategereje ko Kristo yavutse nk'abandi bana ntangaho kwidacaba. thinking that Jesus was born like any other Yesu kid. yaravutse mu isi, Jesus was born in the world, asawe n'umukobwa w'Umuyuda, born of a virgin of Jews, igitsina gore. who is a virgin of Jews. Indirimbo ziraririmba mu ijuru. Some were sang in heaven. Hari ibidasanzwe mu isi, Unusual things happened in the world. hari ibidasanzwe mu ijuru, bararirimba In baratangara. heaven they sang, they were amazed. Batangaza ukuntu Imana ihindutse umuntu. They were amazed how a God changed a man. Igifunya ikaza mu nda y'umugore. How he entered the womb of a woman. Akayitwara amezi icyenda. And she conceived him for 9 months. Ikavuka ikaza ku bibero by'umuntu. And God would be born and stay Ari we yari the one he created. ijuru riratangara riraririmba. Heaven was amazed at the Amaze same. wowe wo hano ugasa n'ibisanzwe ukagenda ugatembera. And you take it just as a simple thing, walking around. Urakeresheje. Bukereza. Ubugize gute? Bukereza. You overlook it. Yesu Kristo Jesus, when he died, yaratsikana ari ku musaraba. he died on a cross. Birakanira uraba mu isi. And there was darkness all over the world. Utetemera ko ukaba There was shaking, earthquake. The earth trembled. umuriro uraba. There was an earthquake Yesu acika. when Jesus gave up the Amaze ghost. wowe ukabikereza And you ukabihereza. just overlook it, take it as a simple thing. Ukaza And you go into your own stuff.
Jerusalem. bose baba birukira cyane And all the rest baratembera muri Yerusalemu were in Jerusalem. ahangaha kuri iyi si turi In the world we live in. abapfuye bose barasuka Yesu ati iminsi 40 ku isi And Jesus spent 40 days in the world yacu after his resurrection. bamara wowe ukabikeneye And then he took it as a simple thing. Yesu Kristo ku munsi wa Pentekoste Jesus on the day of Pentecost, ariwo uyu munsi of which we are celebrating. Yesu agashaka gukomeza itorero Jesus wanted to strengthen the church. afata abigishwa be He took his disciples. amaze kubahanura amaze kubabwira ibisaba After teaching and telling them basezeranye muri Luka ibice 22 umurongo wa 74 in Luke 24:47, basezeranye amaze kubabwira after he told them all things, abasiga mu cyumba cyo and he left them in the upper room, arababwira ngo murindirire and he said, wait right here, mutegereze isaha wait right here, kandi basezeranye up until you receive what was promised. mwebwe mwanyizeye You who trusted me. ngo barategereza They waited. barategereza They waited iminsi 50 50 days. Yesu yagize iminsi 10 bari bamaranye na iminsi 40 So they spent 40 days and he went for 30 days more. Yesu ari mu ijuru 10 days when Jesus was in yohereza heaven. umwuka we He sent the Holy Ghost. abagabo barabanyagura The fearful people, bahinduka intwari they became bold people. abagabo batari banyuze People who were unlearned, bahinduka abanyagura they became educated. abatari bazi People who never studied, abari basuzuguriza they were despised. baramamara mu isi They became great people in the banonoza world. ubutumwa bwiza And they proclaimed the wings of the ubutumwa bwiza gospel. butugezeho none kubera umwuka we The gospel is reached to us because of the Holy Ghost. zababwira muri no I will tell it as we go through. babwira umwuka we ukuntu twara inkuru nziza z'umunezero I will tell you always the great news of joy. wamara ukabikereza And you take it simple. nicyo cyakugejejeho ubutumwa n'umwuka we It was the Holy Spirit that made the Holy Ghost to. zababwira umwuka we n'umuyaga I will tell you the Holy Spirit as the wind. sema amen Amen. sema amen Hallelujah. irakize iminsi mikuru ya Yesu Kristo The great days of Jesus. igomba gutuma ibindi byose bihagarara Everything else has to stop. abanyesirayeli icuma bakundaga imana kera The Israelites, the reason they loved God more than bajya ku anything, isi y'imana they had days for Jesus. For God. They had great days. iyo minsi mikuru y'imana And those days of nta kindi God, kintu kigomba kuba nothing else has to be done. ariko wowe iminsi yose iraje But for you, every day is their life. iminsi yose ni imwe Every day is our life. bivuga ko utagira imana It means you don't have God. bivuga ko utagira iminsi It means you don't have those days yo mwana wacu Yesu Kristo of our Jesus. imana ishimwe ko duteranye kandi Praise God that we are gathering. mwana wacu Yesu Kristo God bless you. sema amen Amen. sema amen Hallelujah. Yesu akiri muri twe When Jesus feed in us, tuzokwibagirwa can't be forgotten. sinokwibagirwa umunsi wa pasaka n'uwa I pentekoste can't forget East Pentecost. bimvuyeho Yesu Kristo aba yavuga If it's out of me, Jesus is out of me. niki kindi gitekerezwa atari What else is to be thought about? niba apart igihe from God? misi yo kwizihiza ukaza wiyafanta ukarika uko Swallow it, ariko kuri bamwe ndizana but for some it will never be swallowed. wale waliomshikilia vizuri Those who hold him tight, baada wabashe kuguzirikana those who held him tight, ibizokunda it's impossible. habe niyo yozana uburyohe bungana Although this world can bring a message, there's nothing like Jesus. akora nazo kuri wowe bivuze No money of Christmas like Jesus. There's no work in Christmas like Jesus. There's nothing that looks like Jesus on the back. There is nothing like Jesus on the back. Nothing sweet in this world. Nothing can replace those days. It never happened in the church of Christ. Hallelujah. Amen. Pentecost. This is the Pentecost. May the Pentecost be in you in Jesus' name. Umujyi ni mubi cyane Town is very bad kandi ari mwiza cyane and very good as well. uko iwacu mu mabutano Back home cyangwa ahandi hose irarwa or elsewhere back in DRC, bakije umuriro kuva mu gitondo in the morning they are praising. kuva mu gitondo Starting from
They started yesterday. How can you just forget so quickly? But those who didn't come, they already forgot. They are old. All of those who sit on these chairs. We used to celebrate those days together back home. From Friday to Sunday. All of them. They are just trying to forget. Making themselves to forget in here. They're trying to forget. Taking bad measures. Joshua told it to his fellow Israelites. He said, why are you picking the gods of here? Why are you taking the customs of here? Of the country where we live in? And we got the customs of back home. Amen. Yes, Christ. Hold on to Jesus. The days of our Lord. Let's read the word of God. Book of Gospel of John. Chapter 14:16. The Bible says, all right. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knoweth him. But you know him, for he dwells with you and shall be in you. Amen. Same book, chapter 7, 37 to 39. Chapter 7, verse 37. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ariko ubwo umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Umwuka yari ataraza kubera ko Kristo yari atarahabwa ubwiza bwe. Subisome ibice bine umurongo wa 10. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Amen. Komeza gatoya. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi
amazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiriramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Amen. Turangirize ku 16 umurongo wa 7. Let's finish up on chapter 16:7. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, Yego. kuko nintagenda Yego. umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka n'iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakibona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriwe biteka. Amen. Amen. Mana kishoboye. This is the word of God. Tugiye kuganira muri aya magambo tuvuye gusoma. We're about to share in the word we just read. Ndashaka kuganira mu ijambo rivuga ngo mwuka wera ni. I want to ask this question: what is the Holy Spirit? Nisi In the world, nitoro. in the church. Mwuka wera ni. What is the Holy Spirit? Tuzabiganiraho cyane. We will talk about that through. Ariko ndashaka gufungura imbuto. And I want to open this gathering Kuba introduce mwuka wera ni. and to introduce Uya abantu batari mu bibuka ko turi muri Pentecost. the one that people don't remember that we are in Pentecost, Cyane uyu abandi bari mu bibuka ko turi muri Pentecost. or the one that others are still remembering. Ni What is it? kumana ni. To God, what is it? Kuri Kristo ni. To Christ, what is it? Itorero ni. To the church, what is it? Bari misi ni. To the people in the world, what is it? Sema amen. Amen. Sema amen. Yo bavuga Pentecost. When they talk about Pentecost, Baba bafashe izina ry'iminsi 50. they took a word of meaning 50 days. Icyo 50 yavugaga mu Israel. What 50 days could mean in Israelites, Ni saru. it is the harvest time. Ni sipile. It is a jubilee. Iminsi 50. 50 days, Ariyo Pentecost. which is Pentecost, Mu Israel. in Israelite culture, Yari iminsi ya jubi. it was a days for jubilee. Yari igihe cyo saru. It was a time of harvest. Ariko muri icyo gihe But in that same time, nicyo gihe umwuka wera yaba. that's when the Holy Ghost came. Twebwe kuri twebwe To us, ntabwo ari iminsi y'usaru. it's not a time of harvesting. Oyaye. No. Twebwe ni iminsi yo kwa y'imbaraga. It is the time of the power of the Holy Ghost. Iminsi y'umwuka wera wamanutse ku itorero. Days of the power that the Holy came to the church. Sema amen. Say amen. Sema amen. Amen. Iyo bavuga Pentecost twebwe bitureba ku misaro. When they talk about Pentecost, they don't look on the harvesting the fruits. Ahubwo tureba ko ari iminsi 50 nyuma ya Yesu Kristo azutse. But we look after 50 days after Jesus rose again. Ni iminsi 50 Yesu nyuma ya Pasaka. Bazaba bari iminsi 50 tukaba twinjiye muri Pentecost. After Easter, they count 50 days and then we enter in Pentecost. Iminsi 50 umwuka wera araza. 50 days, the Holy Ghost came. Yesu amaze kuzuka. After Jesus rose again. Amen. Amen. Umwuka wera rero Therefore, the Holy Ghost, ni impano y'Imana. it is the gift of God. Umwuka wera The Holy Ghost, ni impano y'Imana. it is the gift of God. Imana God, yari ibi byasezeranijwe n'Imana kuva kera Yesu ataraza. it was foreordained and promised by God before the Byari isezerano abantu bari bafite mu isi cyangwa isi yari itegereje. It was the promise the world was waiting for. Imana yari yaravuze mu gihe cy'imperuka God has told them that at the end time, nzosuka umwuka wanjye I will pour my spirit ku bari mu
women, abakobwa n'abahungu. daughters and boys. Iyo usoma ubutumwa bwiza bwa Yoweli When you read in the book of Joel, igice cya 3 umurongo wa mbere, chapter 3, verse 1, wasanga iryo sezerano Imana yasezeranije abantu. you will find that promise that God promised. Igihe cy'imperuka izasuka umwuka wawe, The time you pour His Spirit, hazaza umwuka w'Imana, there will come the Spirit of God. hazaza umwuka There wera. will come the Holy Ghost. Ngo abakobwa banyu abahungu banyu bazerekwa, The girls and the boys will see visions. abakambwe banyu bazarota. Old men will dream dreams. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Aravuga ngo uwo mwuka wera azaza kuri abo. And He said that Holy Spirit will come over you. Tukongera tugasanga iryo sezerano mu byakozwe n'intumwa, And we can find that promise in the book of Acts, ibice 2 umurongo wa 17. 2 verse 17. Kuko umwuka wera w'Imana Just the Spirit of the living God wagenewe abantu was to the people, kugira ngo abantu bawuzuye bawuhabwe. so people will be filled by the Spirit of God Impano y'Imana, as the gift of God. impano y'Imana. The gift of God. Sema amen. Amen. Mwuka wera ni impano y'Imana yasezeranije abantu The Spirit of God is the gift of God He promised people, kugira ngo abantu bawuhabwe. so that people will receive it. Iryo sezerano abantu bararikumana. People say without promise, Cyo bituma igihe cya kera that's why in the old times, igihe kimwe umwuka yaza sometimes the Holy Ghost will come and akaza ku bantu, fall upon people, impano y'Imana and the gift of God, kugira ngo Imana babashe gukorera Imana. in order to enable them to serve God. Imana yashaka gukora ikintu If God wants to do something, tuzobiganira, we talk about that. ikoresha umwuka He wera, will use the Holy Ghost. igakoresha umwuka wera mu He bakira. used the Holy Ghost in people of old. Yesu amaze gushika, When Jesus came, nanone nayo yongera kuvuga uyu mwuka, He also spoke about the Holy Ghost, yongera guhanura uyu mwuka. prophesied about the Holy Ghost. Igice cya 14 Chapter 14, umurongo wa 15, verse 15, ahavugira amagambo ababwira z'amasezerano. and He spoke again this promise. Yesu abasezeranya iz'umwuka wera, Jesus promising them about the Holy Ghost. arababwira ngo nimwankunda He said, if you love me, mukitondera amategeko yawe, follow my commandments, nzasaba data, I will ask the Father, nzasaba data, I will ask the Father, data azica azaba. and there is something the Father will give Yesu you. azuka impano Jesus will give you the gift yitwa umwuka wera. called the Holy Ghost. Imana izaba impano God will give you the gift yitwa umwuka wera. called the Holy Ghost. Nimuramuka mukunze, If you love me, nimuramuka mwitondera if you mwitondera aya follow the magambo, words of mine, nanjye nzasaba data, and I will ask the arico Father, azaba. He will give you something. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Impano iteka They hold the gift every time. ihabwa uwo wakunze. It's given to somebody you like. Iyo wakunze umuntu, If you love somebody, iyo wishimiye umuntu, if you are hurting somebody, nicyo gihe umuheza impano. that's when you give them a gift. Nta mpano itangwa udakunda. There's no gift given to somebody you don't like. Impano The gift, yo bato whether small, whether big, uko ingana kose, however it might be, iba mu gaciro kitwa urukundo. it is in the value called love. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Imana yaradukunze, God loved us. idukunda urukundo rutagira akagero nk'uko tuba tubisoma muri And He loved us with immeasurable love. irabigaragaza urukundo idukunda And for Him to show the kind of love, rutagira akagero, immeasurable love, yaduhaye Kristo. He gave us trust. Maze kuduha Kristo, After giving us trust, nanone irasubira iriheta, and He again did something. iravuga ngo nanone nzosubamba heza. And He said, I'm going to give you again. Yesu nawe mashike And when Jesus came, arababwira ngo Imana ibafitiye impano. He said, God has a gift for you.
impano y'Imana. The Holy Ghost is the gift of God. Niyo Yesu Kristo yabwiye abigishwa be. That's what Jesus told his disciples Avugana ari kumwe na wa Musamariyakazi. when he was with the Samaritan. Arambwira ngo yaba waruzi impano y'Imana. And said, if you just knew the gift of God, Yaba wamenye impano if y'Imana. you understand the gift of God, Iyo uza kumenya nono. I wish you could understand this Impano y'Imana. about the gift of God. Bari kunsa. You could have asked me. Bari kuyinsa. You could have asked me. Mfite impano y'Imana. I have the gift of God. Enda impano y'Imana. I walk with the gift of God. Iyaba waruzi aya makuru. If you just knew, Iyaba waruzi ibi bintu. if you knew these things, Nari kuguha impano y'Imana. I was going to give you the gift of Kandi God. iyo mpano y'Imana. The gift of God. Sema amina. Amen. Sema amina. Hallelujah. Nari kuguha. That I was going to give you Arabona n'amazi y'ubugingo. is the water of life. Impano y'Imana. The gift of God. God, Imana itanga. the God gift, Ariwo mwuka wera. is the Holy Ghost. Wo kubaha ubugingo. It is to give you life. Umuntu udafite impano y'Imana. A person without the gift of God, Nta bugingo agira. there's no life. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Impano y'Imana. The gift of God Ni iduha ubugingo. is what gives us life. Sema amen. Amen. Sema amen. Praise the Lord. Mungu agaciro k'umwuka we. That's the value of the Holy Ghost. Yemerere muri no minsi nyawo na Mungu umwuka we. Wish you could understand the Holy Ghost in these days. Niyo finali. As the final thing Ku buzima bw'umukristo n'Imana. over the life of a Christian and God. Sema amen. Amen. Umwuka wera w'Imana. The Holy Ghost of God Y'impano y'Imana. is the gift of God. Ni itanga ubugingo. It's what gives life, eternity. Ni izana ubugingo. It's what gives life Mu muntu. in a person. Ni izana ubugingo mu muntu. It brings life in a person. Iyo udafite iyo mpano. When you don't have that gift, Tuba ufite ubugingo. you don't have life. Tuba ufite imbaraga. You don't have the power. Imbaraga zose. All the power, Ubugingo bwose. all the life Busigiye musa wita umwuka wera. is wrapped up in what is called the Holy Ghost. Kuko uwo muntu Because that person, amaze kwemerwa n'Imana. he's been accepted by God. Amaze kwakirwa He n'Imana. has been received by God. Amaze kwemerwa na Kristo. He's received and accepted by Kandi God. uwo muntu That person, ntagize kimutsinda. there is nothing that will conquer him. There is nothing that will defeat him. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Uw'Imana ihaye. The one that God gives, Impano y'ubugingo. the gift of life, Impano the gift, y'umwuka wera the utanga Holy ubugingo. Ghost that gives life. Iyo ageze muri we. When it gets into him, Sema amen. Amen. Ntazana neza. You never fail. Iyo mpano That gift nizi umufasha we. becomes the helper. Sema amen. Amen. Iyo umaze gukundwa n'Imana. When you are loved by God, Iyo umaze kwemerwa n'Imana. you are accepted by God, Imana isimanuka ikagufasha. God comes down and helps you. Imana imanuka gute gufasha umuntu? How does He come and help you? Imanuka mu izina ry'umwuka wera. He comes in the name of the Holy Spirit. Imanuka mu mbaraga He ze. comes in the power of the Holy Spirit. Imanuka mu mpano He z'umwuka. comes in the gift of the Holy Spirit. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Ikaza gufasha umuntu. And He comes to help the person. Uyu mwuka wera. This Holy Spirit. Reka bisi ntibawutekereze Pentekoste ntibayumve. Let not the people of the world not understand the Pentecost. Urabarenze si uwacu. Beyond them, it's not the things of the Bibiliya world. yavuze ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhawe. The Bible says it's impossible for the people of the world to be Ntibibaho ntibiza bitu. possible. Ab'isi ntibagomba guhabwa umwuka wera. The people of the world, they can't Ntibagomba receive. guhabwa impano y'Imana. They can't receive the gift of God. Ntibemerewe ku mpano y'Imana. They are not allowed to access that. Ariwo mwuka wera w'Imana. The Holy Ghost of God. Ab'isi ngo ntibishoboka ko People bamuhawe. of the world, they Ngo cannot kuko receive. ntibakunze ntibamwumva. Because they don't see, they don't Kubera ko batamenye Kristo. because they didn't recognize Christ. Kubera ko batamenye Imana. Because they didn't know God. Kubera ko batamenye ibyanditswe. Because they didn't know the Spirit. Kubera ko batamenye ibyo gucungurwa. Because they didn't know about redemption. Ntibazi umumaro, ntibazi umurimo w'Umwami wacu Yesu They Kristo. don't know the value and the work of Jesus Acungura ab'isi. of redeeming the people of the world. Umunsi Pentekoste The person who knows Pentecost agomba kuba
guhabwa pentekoste Hard to get Pentecost in your heart. ntibishoboka ko yobona umwuka wera It's really hard to get the Holy Ghost. kuko abisi Because the people of the world, yesu yaravutse Jesus was born. baramutekereza ko ari umwana wa yosefu na mariya They thought it was the king of Joseph and Mary wigarira of Galilee, w'umubaji of the Capernaum. isi imumenya gutyo nk'umwana nk'abandi And the world knew him just as a king, just like everyone else. abo ntazi Those are the people. kuko isi After that, the world, imumenya nk'umuntu they knew him as a person. ese aracyitanga baramubamba They crucified him and he gave up the ghost. birakunda It was possible. bagukubita imisumari nyinshi They hit him with nails. sema amen Amen. sema nasema Amen. You sleeping? ko murumva pentekoste sema amen yesu baramwica birakunda Jesus, they killed him and he was. bakazamukubita ndasubiza They could hit him and he would never reply. byagira ibikorero And nothing was happening. bamavuga ngo ni umuntu They say it's just a person. uyu ni umuntu This is a person. uyu ni umuntu usiba This is a person, not God. ibyo yazavuga ni What he was talking, what was it? kandi bazabimubaza ibyo yesu yasubije yesu ntiyasubije bamaje ibibazo byinshi ariko yasubije ibibazo bike cyane They asked him so many questions, but he answered few of them. uzabiziganje ku byo yadasubiza In what was n'igihe bamubwiye ngo se uri kristo umwana w'imana when they asked him, "Are you Christ, the Son of God?" aremera mu mwaka bimenya n'imana and said, "You might know that." baramubaza yesu bari bafite impaka z'uko ababarira bari bafite ikibazo They were, ngo uzobarira ibyaho they were doubting about it, if he could forgive the sins. yesu arababwira ngo afite ubwo bushobozi bwo kuba And Jesus said he had the power to forgive sins. sema amen Amen. sema amen Amen. yesu kristo Jesus Christ, yarema he was God, yuzuye full God. ariko abisi But people of the world, ntibabumenye they didn't understand. ntibabiha They didn't conceive it. ntibabyumva They didn't comprehend it. ari ubuhanuzi Whether the prophecy, ari ibyanditswe whether the scripture, yarabyivugiye n'akanwa and what he spoke by his own mouth, yarabyigishije what he taught, ntibazakira they didn't receive it. basaka ibisanzwe So it was normal. pentekoste At Pentecost, yesu kristo ashaka kugororera abantu Jesus wanting to reward those imana who, yakira bamwe God receiving those who heard him. imana ihemba God rewarding imana ikihemba what God rewarded. ibihembo by'imana The words of God, ibihembo by'umwami yesu the words of Jesus. bamwemera Those who hear him n'ubugingo bw'iteka is eternal life. n'impano y'umwuka wera The gift of the Holy Ghost. semamira Amen. ab'isi ntibishoboke ko bamuha People of the world kuko cannot see batigeze barora ifuka rye because they didn't see his birth. ntibigeze batekereza ipfa rye n'uko kuzuka They didn't think about his death. ibyo ntibabigira ntibiba mu mitima yabo They don't have those things in their heart kubera ko bitababamo because it doesn't live in kubera them. ko bitabatanga batumva ibizanditswe Because they don't understand the scripture. ntibishoboka ko bahabwa impano It's hard for them to receive the power of yesu God. afata abigishwa be Jesus took his disciples bumva ibyanditswe who could hear the scriptures, bamuteze amatwi baramwumva who heard him, bakira ivuka and they received his birth. kumenya ko atari umwana wa yosefu na He mariya knew he was not a son of Joseph. umunsi petero avuga ngo uri kristo umwana w'imana Then Peter said, "You were Christ, the Son of God." They knew him. abo bemerewe neza guhabwa impano They y'imana are qualified to receive the gift of God. bemerewe guhabwa impano They are y'imana qualified to receive the gift kubera of ko God. batandukanyije Because they discern yesu n'umuntu Jesus and the person. baramwakiriye nk'imana They received him as God. baramwemera nk'imana They accepted him as God. ababwira ngo ni ure kondisiyo They were fulfilling the baruzuye neza They were qualified bakwiye guhabwa impano to y'imana receive the gift of God. icya kabiri And the second thing, yesu ubwo
hand, the palms of your hands. ino kuri nyuma Surely he is the one. inkovu zo mu kiganza n'isi The scars in his palms are here. mu musumari baguteye The nail they nailed to him. inkovu turayimesha I can feel the scar. mu rubavu And he touched on here. kugira ngo iri n'iryacu mu rubavu And he said, this is the spear they hit you. I understand you are the one. uri kristo You are Jesus Christ, the Son of God. abemerewe neza And they're qualified bose umwuka we to be filled with the power of the Holy Ghost. uhabwa impano To receive the gift y'umwuka we of the Holy Ghost. semane Amen. bibiri itubwira ngo The Bible says, umugabo bita Koruneliyo a certain man called Cornelius, Koruneliyo amaze kumenya amakuru y'abanyasayi Cornelius known amaze kumenya imico y'abaheburayo after he understand the culture of Jews. amenya ko bakunda gusenga And he knew they love prayer. kandi bagasenga imana yo mu ijuru And they pray the Heavenly Father. bakavuga ngo imana yo mu ijuru They say Heavenly Father. imana yari mu ijuru n'isi They have Father who created the heavens and the earth. bakayisenga And they pray. Koruneliyo arabyitoza Cornelius, bagasenga iyo mana he could pray that God. iruzura muri we And the God filled iruzura mu mugore we filled his wife, iruzura mu bana filled his kids. ubwo bwose bwa Koruneliyo The entire family of Cornelius bose binuka nk'abayuda tried to be like Jews. urasenga ku manywa na They nijoro pray day and night. urasenga They pray. urasenga imana Understand they pray. urasenga imana They pray God. wabutse And after that, agisaba bakopera he imitated abakura umuntu and he took their grace, gufasha abantu generosity, kugira neza give. Koruneliyo Cornelius, arabyitoza he did that. abitoza umugore abitoza abana Told his kids. abakuru be bose And his entire family, arazakira they received it. bakira kugira neza They received the grace of ubutumwa the bwiza gospel. bwari muri The Israheli gospel that was in Jerusalem. They received it. bamaze kugana After receiving it, musuma bya one day marayika arabonekera the angel appeared to arabwira him. ngo Koruneliyo Said Cornelius, suma kuri petero said to Peter, kuri yopa the one who is in Joppa, abwira ngo yihutane tell him to run here, hasi hano come here, iwawe ngira mubwirize you ngo arose and I will tell you what to do. bibiri tubwira ngo The Bible says, atuma kuri petero and he sent for Peter, petero araza and Peter came. petero nawe yari And Peter, where he was, abonekerwa he n'imana saw the vision of God. Koruneliyo yari umunyamahanga Cornelius was a Gentile. petero akaba umuyuda Peter was a Jew. ajya ari saa sita And z'amanywa when he was sleeping, ngo yari aje kureba ko bamaze he kumukorera was about to look if lunch was ready. If the lunch was ready. ariko akaba yicaye hejuru He y'inzu said, let me just take a nap. ari bakaba etaje nawe sino nabaye si muri Kenya gusa He was an upper house bajya hejuru store. y'inzu And he went up. ngo cyane yagitegereje umutsima And as he was waiting for the lunch, ariko arasenga and he was praying. iyo utegereje umutsima uzusenga When you're waiting for the lunch, do you pray? ngo ategereje And umutsima as he was waiting for the lunch, ategereje ko barakora waiting for the lunch, ngaya arahunze imyotsi cyangwa aho babacumba mu it's gikoni like he was running from smoke. aba yicaye aha And he sat somewhere on the upper side, waiting for the lunch. atangira gusa n'usetse And he started praying. ngo ajanwa n'udutotsi And he was taken by an app. arayishura And he saw vision. umukamani abona igishuka gihuza And he saw like a bird nuko kimanuka coming down, ngo kimanukamo inyamaswa came with animals, kimanukamo ibintu byose ibiribwa n'ibitari and all the eaten food and so all maze n'ibindi bintu byinshi the things of the earth and wamare the water. kubera ko yari afite inzara Because he was imana hungry. isiganiza umuntu mu gihe God comes to somebody in igihe the yari arimo in the time he imana was. iramubwira ngo petero God told him, Peter, irya eat, kuramo ibyo bintu biri mu mugira ube mufungura take those food and eat them. aribwire He was in a vision. aravuga ngo tubibaho mwana He said, it's impossible, God. ibi ni ibizira mu bakisirayeli It's an abomination in Israelites. iki ni ikizira mu banyasirayeli This is an abomination in Israelites. turya bene ibi We can't eat such kind of food. ibiti tuba tubikora We don't eat them. They are unclean. ngo wazi kumwishurira The one who was telling to him aramubwira ngo uzima ni humana and said, the ones that God already purified, don't call them unclean. isoko ina humana What God purifies, tuzitagore don't call it to be unclean. aricuri And he woke up. abageze intumwa za Koruneliyo And the messengers of Cornelius were there. bazikomanze kuruka They knocked on the door aho yari aje gufungura where Peter was about to eat. barabaza ngo ese And they asked, petero bari hano is Peter here? sinuwiki I mushake said, why are you looking for him? Koruneliyo aramuhamagara Cornelius is looking for
for him. twaje gushaka Petero We're looking for Peter. aramanutse na And he came down on the stairs. mani biramujya manuka And God told him, get down. aramanutse ahure n'intumwa za Some people are looking for you. aramubwira ngo murashakira iki Say, why are you looking for me? mwana aragushaka They, Korneliyo aragushaka Cornelius is looking for you. Petero aragenda kwa Korneliyo Peter went to the house of Cornelius. ashitse kwa Korneliyo When he got there, baramwakira they received him. baramwegera They welcomed him. baramubwira ngo ugize neza ko waje He said, you did want to come. ugize neza ko You did want to come. ukaza To come. none twebwe twese And we know turicaye turagutega we are here. icyo umwami imana gutumye What the Lord has done you, ubikore turacumva do it, we will hear it. sema amen Amen. muzi icyo Petero yarazanye You know what Peter was bringing? yarazanye impano y'imana He was bringing the gift of God kwa Korneliyo to the house of Cornelius. yaramuzaniye iki What was he bringing? yavuzeho amagambo He spoke some words. aravuga ngo And he said, sema amen Amen. ngo ukubagira menye neza I know for people, bagakora ibyo gukira those who obey God abo baha imana bagakora ibyo gukira and they do the things of righteousness, imana irabemera mu mahanga yose in all the nations, God acknowledges them. ukora ibyo gukira The one who does the righteousness akubaha imana and he obeys God, imana iramwemera God accepts cyangwa him. imana yemera The one God accepts, natwe zisoreka kumwemera it's hard for us to deny them. uw'imana yemera The one that God recognizes, tiziko kwima we can't withhold anything from you. titwogira icyo tupima We pe can't withhold anything from you, Peter. none gakoroneli Therefore, Cornelius, uje kuvuga ubwa kabiri you came to be born again. uje kuzaga ubwa kabiri You'll be born again. kuzaga ubwa kabiri petero yaramuze To be born again, Peter was praying to him. Umwuka wera It's the Holy Ghost of God. impano y'imana Gift of God. sema amen Say amen. sema amen Hallelujah. Korneliyo Cornelius, Paulo Petero Peter, abasabye umwuka wera pray the Holy Ghost over them. umwuka They wera were filled of bahawe God. umwuka They wera were filled. lakini imana yari itumiriye petero There's nothing that God was yari intending Peter imubwira for. umwuka He wera was sending him with the Holy impano Ghost. ushyirire Korneliyo Take it to Cornelius. namwemeye I accepted him. sema amena Amen. uw'imana yemeye The one that God accepts, uw'imana yakiriye the one that God receives, ni uwemeye ijambo ry'imana the one that heard the word of God, uwemeye amategeko y'imana obeyed the commandment of God, ubaha imana and the one who obeys God, uw'imana the yemeye one that God accepts. imana ikwemeye When God accepts you, He gives you the Holy Ghost. sema amen Amen. sema amen Hallelujah. Korneliyo umunyamahanga Notice the Gentiles yuzura umwuka was filled of the Holy Ghost. sema amen Amen. yuzura umwuka Was filled of the Holy Ghost. umwuka wera The Holy Ghost uza comes ku bizera gusa to people who believe. abisi The people of the world, bishoboka ko bakuze umwuka it's really hard for them. umunyamubiri The people of the flesh, abatazabita ku byanjye people who do not care about the spirit, abatazabita ku kuvuka kwa yesu no gupfa people who do not care about the death of Jesus, abatabizi people who do not know about that. ntibishoboka It's impossible ko bashobora kwakira impano y'imana for them to receive the Holy Ghost, impano y'imana the gift of God. iyabera gusa It is for their saints. umwuka wera The Holy Ghost si uwacu twese is not for everybody. tituwusangiye It's not common for everybody. n'uwabera It's for the saints. n'impano It is the gift imana iziyeza abayemera God gives abo them yemera n'abayemera that He accepts. And imana iyo ikwemera when God accepts you, iguheza impano He gives you a gift. kandi imana ikwemera God accepts you ariko wayiteze amatwi when you wayemera listen to Him, iyo wakiriye imana when you receive mu God buzima bwawe in your life, iyo wakiriye ijambo when you ry'imana receive the word of iyo God, wakiriye kuva no when gusoma you receive that, iyo wihanye ibyaha when you repent iyo sin, watungana when you are cleansed, iyo wemeye yesu when kirisito you accepted iyo Him, witondeye ijambo when you ry'imana follow His word, imana izi guha umwuka we God gives you the Holy Ghost. izi guha umwuka we God gives you the Holy Ghost. yesu aza gusezeranya umwuka Jesus promises the Holy intumwa Ghost. rero Therefore, the apostles, kubera ko zari zarumvishije ijambo rya kirisito because they heard the word of God, zari zarakiriye inyigisho za kirisito because they received the teachings of Jesus, zemererwa kwakira umwuka they qualified to receive the Holy niho Ghost. petero yamaze kuwakira That's where Peter, after receiving that, bakira impano y'imana they received the gift barabwiriza of God. umunsi umwe And he preached to one abwira abantu
bavuga abakristo Some people about the ababwira Bible, ibyanditswe byera don't read the ngo scripture. batangazwa n'amagambo ava muri And petero they were amazed with the word that ngo came out of baramwegera Peter. baramubwira bati And they came to him and asked kugira ngo him, twebwe mu ruhande what can we do to receive that niba gift? twabwira petero we What can we do? twakora iki twese What can we do, Peter? ntabwo natwe tumere nk'uko In mumeze order for us to be like you, ntabwo in natwe duhabwa iyo mbaraga order for us to receive this, petero arimo aramubwira ngo Peter told them, nta kindi kugira ngo muhabwe you impano can do nothing to receive this. kuko mwihana It is to repent. nimwihane Repent. nakira ijambo ry'imana Receive the word of God. nakira ubutumwa bwiza bwa Receive the yesu gospel of Jesus. mwihanisa Repent. nimwihanisa Repent. muzakira impano y'imana You receive the Holy Ghost. muzakira ubuntu bw'imana You receive this grace of God. muzakira impano y'imana You receive this gift of God. umwuka wera Holy Ghost. impano y'imana It is a gift of God. sema amen Say amen. sema amen Say amen. niba udafite impano y'imana If you don't have the gift of God, turi umwana w'imana you're not a child of God. niba udafite impano y'imana If you don't have the gift of God, ntabwo imana ikuzi God doesn't recognize you. niba udafite impano y'imana If you don't have the gift of God, ntabwo ushobora kunezeza imana you can't please God. ntiwigeze unezeza imana You never pleased Him. ntiwigeze wumva imana You never heard Him. utuzi imana You don't live with impano Him. y'imana The gift of God, ariwo mwuka wera which is the Holy Ghost. imana yohereza abayumva God gives to them that hears Him. Nyuma yo gukira. Hear Him. After salvation, nyuma yo kwihana after repentance, imana izi guheza impano God gives you His gift. iyo wihana When you repent, imana nziza ikurekeraho God doesn't leave you like iyo wahindukiye when you change ukavamo agahinduka and you turn. kwihana ni uguhindukira Repentance is standing. kwihana ni ukwimuka Repentance is moving, kwihana ni shifting. uguhindukira ni uguhinduka Repentance is transformation. iyo uhindutse When you transform, iyo uhindukiye when you turn, iyo wimutse when you shift, imana izigira ikigo God gives you something. ikizigo And what He gives you, it's nothing else. si ijwi It is not the voice. ntabwo ari ijwi ryo kuririmba It is not the voice to sing. oya No. imana God, iyo wahindutse when you turn, iyo wahindukiye when you turn, iyo wahindukiye when you turn to God ukimuka and you shift muza out of sin ukava muza and you get out of sin, imana ntizi kweza God doesn't give kumenya you kubwiriza to know how to preach. oya No. ntizi kweza kumenya kubwiriza No, does He give you to preach? sibyo No. sema amen Amen. sema amen Amen. imana God, iyo uhindukiye when you turn, iyo wakize when you are saved, imana ntizi kweza ngo were God doesn't give you visions and stuff like that. oya No. two ni duto Those are very small. sibyo imana izita That's not what God gives. ibyo byose ntibikora mu nzu y'imana All of them, they work in the house of God. ibyo ntibikora mu materaniro yawe They work in the service iyo twatera when we gather. ariko ndashaka kubabwira ko But I want to tell you that atari yo mpano imana izita that's not the gift God gives. iyo wahindukiriye imana When you turn to God, iri kwakira when He receives you, welcome yawe He's welcoming, ikubwira ngo urakaze telling you you are welcome. You are welcome. ntabwo izi kweza kwebe Doesn't give you visions. tizi kweza kukura ibyerekeye It's not taking witchcraft out. oya No. oya No. tizi kweza kurondora He doesn't give you the gift of discernment. oya No. please No, that's not all. sibyo That's not all. siyo No. siyo mpano igaragaza binjiye mu bwami bwo mu ijuru That's not the gift that shows people abiciye mu of bugingo God. People in life. abiciye ku mana People who entered into God. abasanze imana People who came to God. ntabwo imana izibaha God doesn't give them ngo baheze kuba pasiteri to be a title of a pastor, kuba revera to be a reverend, kuba aposi to be an apostle. oya No. oya No. sibyo No one at all. impano imana iziheze The gift that God gives a person, wayirukiriye the person who shifted, ni umwuka is the Holy Ghost. cyane Amen. n'impano y'umwuka we It's the gift of impano God. y'umwuka we n'ibivuga iki What does that mean? ibivuze ubugingo bw'iteka It means eternal life. dusangiye ubugingo We have some we life. rero urasa nanjye But today look, ndasa nawe I look like you. uzokora kandi You do like what I do. uzosomera kandi You be like me. uzoza utekereza kandi Think like I uzoza do. uvuga kandi Speak what I do. uzoza ugenda kandi Walk like I ubaye walk. imana Become God. haleluya
Paulo aramatanga kwe In a very few moments, Paul is going to die. Yesu izayukira mu mutima This person goes straight to the heart. And they waited. Petero tiyatsimbirwa Paul was swollen. Paulo tiyatsimbirwa He wasn't swollen. wakazabatsinda Paulo tiyakinduka He wasn't dead immediately. igera kuvuga And nothing happened to him. ngo barahindura And they changed. agambe inima He said, this man is God. inima ngeze This man is God. takatifu yuko Daudi yote Daudi No person can resist this man apart from God. Apart from God. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Ipakulima The gift of God. nubugingo It is life. nukuima It is to be God. nukuwa Yesu It is to be Jesus. nukusanima It is to look like God. nukusana It Kristo is to look like Jesus. bero kugira kugere kuri yo ntambwe Therefore, in order for you to get to that state, nuko ibingibi it is that this birasusa umutima feeds your heart. abagira ijambo ry'Imana People with the word of God. abagira Yesu Kristo People with Jesus. uhereye kwivuka From the birth ukageza neza muri Pentecost up until the Pentecost. umusamasamu The day he was called asha mu bwami bwo and he went in the kingdom of heaven. aruzuye ibingibi People were filled with kuko it. marayika ngo yarababwiye When the angel told them, abwira abigishwa and he told the disciples, arabwira ngo uko mumubonye the way you see him going up, pasaka you will be saved like this. sema amina Hallelujah. abanditse ayo makuru muri bo People with those news in them, abuzuranye ayo makuru muri bo people with that nibo information, baza bahabwa they receive impano y'umuntu the gift of life, ariko bugingo bwe which is the life. basa basa n'Imana They look like akagenda God. k'Imana They walk like akavuga God. k'Imana They talk like God. saba hano They don't stand only. saba ari Not singers. saba bambaye imisaraba Not people cross. oya No. saba sina Not title yino misi of here. oya No. n'ubugingo It is life. umwuka wera w'Imana Holy Spirit of God. Imana yaguteguye God prepared him. iwutegurira abana Prepared him for kera mbere ya Kristo some time for Jesus. Yesu Kristo aje And when Jesus came, arababwira ngo muzohabwa umwuka he wera said, you will receive the Holy Ghost. nubwo mubabwiye Even I'm telling mubabwiye you, hataragera it is not yet time for him to come. muzobakira amaze guhabwa You receive him after I go. ubwiza Yesu yazababwira amaze guhabwa The glory Jesus was telling him about. gusuka atagifite urumuri It is his resurrection when he doesn't care. Yesu yasukanye mu bitaro Jesus rose in the arababwira ngo power. muzohabwa umwuka wera He said, you receive the Holy Ghost. utagifite urumuri When I don't have this body anymore. nahawe ubwiza bwawe Receiving a glorious body. sema amen Amen. uwo mwuka wera That Holy Ghost, nagera muri mwe when he enters you, azabatsindira will conquer for you. azamufasha kubafasha Will be a helper. abatsindira ibyo by'abisi And defeat this world for you. ntuzobahesha gutsinda abisi He will give you the power abisi to yazavuga ngo what people of the world he was telling us. It is seen. abishyura uwo mwuka wera People with the filled with the spirit, baba bagikora icyago they don't see anymore. bafite imbaraga n'ububasha They have the power kuzahabwa kuzo mu isi over sin and everything in the world. sema amen Amen. bafite kubinesha They have the power to conquer. bafite kubinesha They have the power over ikindi and another thing, ubugingo the life, iyi mpano y'ubugingo this life gift, kibamo ikibanza cy'icyaha he has no place for sin. kibamo ikibanza cy'icyaha He has no place room for sin. ngo izo zibemeza ibyiza It will convince you about things of the sin. kukubwira ngo uyu ni umusayo It will tell you this is a mire, aha ni ahumutse this is a dry ground. aha ni umusayo This is a mire place, aha ni ahumutse and this is a dry ground. iyo mpano y'Imana That gift of God, iyo igeze mu muntu when it enters in a person, ntizayakira icyaha izigitiye it doesn't conceive sin, but it speaks sin. abafite uwo mwuka wera w'Imana People with that spirit of umumaro wo God, kubeza mu gitondo na he nimugoroba has the power to sanctify them morning and night. usobanura It takes away everything. icyaha cyane ngo kize When sin comes, it heats. ukazikukoza ukubita It heats the sin. ibyaha n'ibisa nabyo Sin and everything alive. ibyaha n'ibisa nabyo Sin and everything alive. aravuga ngo azabatsindira ibyaha Say, will conquer sin for you. azaza abatsindira He ibyaha will conquer sin for you. sema amen Amen. kuko
kuko muri abana b'Imana, because you are the children of God, kuko muri urubuga. because you have life. Arabwira ngo kandi And he said again, uyu mwuka we this Holy Spirit uzobabwira ibyo gukiranuka, will tell you about righteousness. uzobabwira ko Yesu yagiye mu ijuru. Will tell you that Jesus went in heaven. Twasanze Yesu yaragiye tigeze tumubona arara, We found Jesus gone and we never saw him. ariko tuba tubimenyeshwa n'umwuka we. But we are told that by the Holy Ghost. Umwuka wera niwo wayishuriye, The Holy Ghost revealed wayishuriye ba Pawulo, to Paul. bemera Kristo ko And they believed that Jesus was alive. bemera ko Kristo ari mu bwami bwo mu ijuru. They believed that Jesus was in the kingdom of heaven. Yesu yagiye mu ijuru. Jesus went in heaven. Tuba tubibwirwa n'umwuka we. We are told that by the Holy Tuba Spirit. tubisendeshwa n'umwuka we. We are convinced by that. Umwuka wera neza The Holy Spirit azaduhamiriza neza testifies ko Kristo ari mu ijuru. that Jesus is in heaven. Kristo araha dutegura. Jesus is preparing a place. Araha dutegura. And when he's preparing a place, how we will live. Ikimenyimenyi ndari hino. And the sign is not Ndari muri here. Israheli. It's not in Israel. Titwakirunda ndababa muwo hino. No one can find him Yesu there. ari mu ijuru. Jesus is in heaven. Umwuka wera w'Imana. The Holy Spirit of God. Impano y'Imana. The gift of God. Ufite umumaro He has the value wo kutubwira to neza, tell us, wo kutwemeza to neza. convince us Kristo ari iburyo bw'Imana. that Jesus is standing on the right side of God. Sema amen. Amen. Ari iburyo bw'Imana. He is on the right side of Umwuka God. wera. The Holy Spirit Impano y'Imana. is the gift of God. Imana itubitsemo. That God is instructing us. Yaduhaye ngo tubahe. That He's given us to live with. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Yatwoherereje. And He sent. Ngo niyo kutumenyesha. It is to make us know Uko ubuzima turimo that this life we live in, bufite iherezo. it has a limitation. Hari iherezo. There is a name for Hari it. iherezo ryo mu isi. There is a name, the Hari Bible. iherezo ry'ibyo tubona. There is an end. Hari guca amateka. There is the end of. Hari iby'iteka. There is judgment. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hari urubanza rukuru. There is judgment for sure. Abatazabaruwe. People who can't see that. N'abatuze umwuka wera. There are people who are not filled with the Holy Ghost. Bagira ngo amaso ntabona. They have eyes but they don't Bagira see. amatwi ngo ntazabona. They have ears but they don't hear. Bagira amaboko ntibaza bakora. They have hands but they don't work. Ni abantu bahumye. They are blinded people. Abo ni abatagira umwuka wera. People without the Holy Ariko Ghost. abagira umwuka wera People in the Holy Ghost. bazi neza ko tugeze mu gihe cy'imbere. They know that we are in an end Tugeze mu time. gihe cy'iherezo. We are in end time. Tugeze igihe amateka azacibwa. We are in a time of Hari intebe judgment. y'urubanza. There is a seat of judgment. Hari intebe y'urubanza. There is a seat of judgment. Hari urubanza. There is a judgment. Uyu mwami w'isi. This king of the world, Satani Satan, n'abatariho and demons, bazacibwa urubanza. they will be judged. Abatumva Imana. People who don't obey God Abatarakunze Imana. and who didn't love God, Bazacibwa. they will be judged. Isi izashira. This world will vanish. Tubibwirwa n'umwuka. We are told that by the Holy Ghost. Tubibwirwa n'umwuka. It's revealed to us Impano by y'Imana itubamo. the gift of God in us. Iyi si igenzura. It discerns Ikakubwira ngo ufate neza. and tells you to take care of yourself. Gipange sawasawa. Put yourself in order. Gipange sawasawa. Put yourself in order. Sema. Amen. Sema amen. Amen. Impano y'Imana. The gift of God. Izayegeranya umuntu. It's what puts a person Ikakubwira ngo together. mu minsi si wacu. They say the earth is not Iwacu your mu home. ijuru iyo dutegereje The kuza. home is heaven. Arahindura izino isi. And where God Christ will change everything in this world. Sema amen. Amen. Umwuka wera. The Holy Spirit Yuzuye utwemeza neza. is what convinces us Uko abanyabyaha bazashira. that sinners will Uko perish. icyaha we. Every sinner Si umwana w'Imana. is not a child of God. Kandi azacibwa. And he will be judged. Mwakire impano y'Imana. Receive the gift of God. Mwakire impano y'Imana. Receive the gift of God. Umwuka wera ni impano y'Imana. The Holy Ghost is the gift of God. N'ubugingo. He is life. Sema amen. Say amen. Sema amen. Say amen. Woba mu ikanisa imyaka yose yo kubaho. Whether you can live in church all your life, Utaruzuye umwuka wera. and unless you are filled with the Holy Spirit, Tiwemewe kumva. you are not accepted to God. Bashaka abantu bazokwemera. Although people can accept you, Ariko Imana but God yemera umuntu. accepts a person. Uwo yahaye impano. The one He gave His gift. Uwo yahaye impano. The one He gave His gift. Kandi nta yindi impano Imana itanga. And there's no other gift that God gives. Si ubutunzi yemwe. It is not wealth. Si amaviza. It is not visas. Uwikunda. The one He loves Sinzi mweza viza. doesn't give to Him the visa.
He gives him a life, a gift of life, which is the Holy Ghost. Sema amen. Say amen. Na hivi vingi tukisangia na wapagani. But everything is common with us and pagans. Wapagani wakina visa. Pagans, they get visas. Mnasimuliza wapagani. Have you seen their visas? Wapagani wasikulini. Pagans, they know how to sing. Mnanisiana amina Satana Even sikulini. Satan can sing. Satana sikulini. Satan can as well sing. Kandi cyane. And so much. He can sing better than the singers of the Nerot choir. Satan can sing better than you can. He can sing more than you. Now he can sing. Singing wasn't taken from him. He never lost that. What he doesn't have is life, eternity. Amen. What is with the people of the world is one thing. Only one. Not two. Only one. It is the Holy Spirit. It is eternal. But everything is common. Because the Bible says He gives rain, bad, and good. Amen. That's why Jesus said, don't look on the things, just demons. That's not. He said, don't rejoice because demons ran away from you. But rejoice when your name will be written in the book of life. Will your name be in the book of life? When you are given the gift of life, that's the day will be registered. People of the Spirit, they are written in the book of life. They are written on the heart of God. They are the children of God. They will enter the kingdom of God.